Господине Вајгел, како ја оценувате актуелната ситуација во Македонија со оглед на кризата која настана по неуспешните преговори кои се водеа со посредство на комесарот Хан? На кој пат е Македонија? Gledajte, ja nisam nikada ni sasvim optimističan, niti sasvim pesimističan kada je reč o složenim pitanjima. Makedonija je očigledno bila na jednom raskršću uoči letnog raspusta, kada je bio usvojen Pržinski sporazum. Da li će nastaviti po putu približavanja Evropskoj uniji ili će se pasti u neki vrtolog unutrašnje krize sa nesagledivim posljedicama. Kad kažete nesagledive posljedice, na šta mislite? Pa gledajte, ja neću da slikam neki crni scenarij za Makedoniju. Međutim, reč je o vrlo složenoj državnoj zajednici sa dosta problema u funkcioniranju demokratskog sistema, pa čak i u međunacionalnim odnosima. Tako da, a bile su neki događaji kao što je Kumanovski incident, koji još danas nisu sasvim objašnjeni, koji su ukazivali na to da može da dođe do incidenata u kojima se evo čak i prolila krv. Mnogi stavljaju pod znak pitanja te međunacionalne odnose, ali kad vidimo te međunacionalne odnose na jednom mikropolitičkom planu, kako funkcionira koalicija VMRO, DPMN i DUI, vidimo da to fantastično funkcionira i da su tu odnosi veoma dobri. Pa gledajte, ja bih želeo da je to tako, ko što vi kažete, međutim, ima tu dosta otvorenih pitanja koje se rešavaju u hodu i između koalicionih partnera. Ja se sjećam razgovora koje smo imali uoči sklapanja Pržinskog sporazuma, gde je dolazilo do očiglednih nekih, rekao bi, neću reći konflikata, međutim različitih mišljenja. Kritikovali ste eksplicitno i otvoreno lidera opozicije u toj prilici. Kakva je sada vaša ocenka sa ove distance? Sad ova kriza u dogovoru koji je postignut. Da. Jel možete na nekog uperiti prst ovog puta? Ja nisam nikoga specifično kritizirao nikada ili samo jednu stranu, nego sam uvijek upozoravao da je sporazum u interesu svih. Sada u ovoj situaciji isto tako mislim da i ja kao izveštač, a čuo sam i što je posle posete u Skopju govorio komesar Han, mi vidimo i želimo da vidimo celovitu sliku ostvarivanja sporazuma. I u tome verovatno i jedna i druga i treća i četvrta strana snose odgovornost za to da se dogovor poštuje. Gospodin Han je imao veoma serioznu opomenu koja navodi na pretpostavku da je Evropska komisija skoro spremna da povuče preporuku ili da, kako se to sad špekulira, da je smrzne, što bi se reklo, ukoliko se ovaj dogovor, ukoliko se ne deblokira aktuelna situacija. Pa gledajte, od poštovanja dogovora u svakom slučaju zavisi kako će se Evropska unija postaviti u odnosu na Makedoniju. Jer na kraju krajeva Evropska unija je preko komesara Hana, a i preko direktnog učešća u traženju sporazuma Evropskog parlamenta, a i nekih drugih institucija evropskih, investirala mnogo u taj sporazum i stavila do znanja da nam je stalo do evropske perspektive Makedonije, ali da očekujemo korektnu saradnju i ispunjavanje preuzetih obaveza. Tako da... To znači da je realna zakana od povlačenja preporuke, ako mogu sumirati. Pogledajte, ja mislim da
odstupanje ili odbacivanje sporazuma imalo bi sigurno veoma ozbiljne konsekvence za Makedoniju, za državu i za njene građane. Tako da to je jedna krajna mogućnost koju ja zapravo i ne mogu da zamislim. Jer i sada kad sam bio u Skopju, dobio sam dojam da je svim strankama i svim voditeljima politike makedonske mnogo do toga da Makedonija napreduje, a napreduje i po tom političkom putu. Nije svejedno što piše u progress reportu komisije, a nije ni malo svejedno šta ćemo zapisati u resoluciji Europskog parlamenta. Nakon vaše posete, gospodine Weigel, u Makedoniji, kako vi tumačite o čemu je reč? Potpisan je dogovor u Pržinu, u čemu je sad problem oko njegove implementacije? Zašto se svako malo pa nađe nešto što opstruira taj proces? Gledajte, ovaj sporazum je bio jako kompliciran i postignut pod pritiskom, rekao bih, pod pritiskom i datuma i činjenice da se bliži raspust i da ako sporazum neće biti ostvaren, može se desiti onaj scenarij o kome sam govorio malo pre. Prema tome, dosta stvari je bilo takvih gde su strane do duše potpisale sporazum, ali imale neke rezerve, odnosno nije baš bilo sve po volji svakoga. I sada meni je prirodno, u politici je to uvek tako, da se nastoji doći do nekih malih promjena u svoju korist ili nešto izmeniti u opću korist. Tako da ja sam rekao da za ostatak od nekoliko dana za terminom dogovorenim za mene nije katastrofa ako se sačuva trend i ako se sačuva suština dogovora. Međutim, ja govorim o danu dva, ne govorim o 14 dana ili mjesec dana, jer to bi onda značilo da je dogovor doveden pod pitanje. Još jedno pitanje koje je veoma značajno za ovu blokadu. Kao liberala vas pitam, kako vidite na ovu inicijativu Duje i VMRO da se zabrani objavljivanje onih famoznih audio materijala sa prisluškivanim razgovorima koji su se već objavili u javnosti? Pa to, po mom mišljenju, reč je o nekoj stvari koja zapravo nema neku veliku političku težinu i ne bi trebalo da se oko toga diže mnogo praha. Jer na kraju krajeva ono što se zna, ono što mi znamo i što je prisutno i što znaju i u Europskoj komisiji o tim materijalima, dovoljno je da se ne samo posebni tužilac ozbiljno pozabavi sa tim problemima, nego da se zapravo makedonska politika osvesti i shvati da treba na drugi način da se vodi država i politika. Hvala vam, gospodine Weigel.